Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ubak Kodang Rashir, ubalong unongkit kam jagi Hspdp People's Democratic Party, Motion Road, hakar puai trek unai wing arajar pausau, ulami syakmat ben pendapat ba ulami no nak Hspdp, halo kejing bam sngoya hap jong u, jaga rukam trekam jong ka parti. Lepen pauru, budan kejing temu bu Ïakhun yak election MDC, syakak hasil atau nama District Council na Motion Road constituency, badun hakaman jagi pat ba dong kershan, lo Ïakhun ni kwepat ki parti ni kum kertong shimat. Ngau ubak Kodang Rashir. Mentah kasih dalam minok nak parti Hspdp ndon kano kadau ndoi kadau simet jonga ndoi halor ka jingbom ya hap dar komprekam ka parti dei halor kani kanong rin no na la ya so la asnam mentah but hakabiya dei bat ka election MDC arhaja apusan kasyong haka asyong kinong persen jangan langan jale na kano parti lane na ka independent ngai nyatmu ba Ïakhun ba jing kemen te ka don ba namar kasyong haki pai ba kasyong haki pai ba namar mentah kini kinti kim semla jitsu ya kano parti ngai jit ya